Ba seketeri na vaingiseli va Gaza Reactors. Hi leswi swilo swin'wana swa manyanga lawa. Vonani a hi swilo swintshwa ma swi tiva ku hi xigaza hi ri ta khale ta tlhavula. Ni ku ni vuye nakambe na Mr Post a ku madlokonya a lavi ku mi hembela la ka ngoma leyiwani u famba na Nomonde Roja. It's one of my favorite track mara a ni nga swi tivi ku ri na music video, otherwise if a ni swi tiva ne a ku ta ve ku ve yona track yo sungula ka Gaza Reactors leyi nga reactelaka yona, otherwise u nga borheki ni ri kona. Make sure ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors, u like a video leyiwani, u ni follow ka Facebook I go by the name Dio Valentines, I go by the name Dio Valentines ka TikTok Gaza Reactors ka YouTube. Make sure ku subscribe u like a video leyiwani and then hi vona video leyiwani ku fikela makumu because a lavi ku hemba hi yin'wana ya ti-track ta favorite ya mina. A ni swi tivi ku ri music video u ta yi khoma njhani mara music video ya kona u tlanga 5 minutes and 9 seconds i Mr Post. Oh singove i boza ya mina i valungu lavo hi voti i valungu mo zama ku ri kumbexani video leyiwa yi na quality ya le henhla swinene leswaku ri yi nga disturb hi nchumu cause like loko no ze ni ba play lawa ni la ta yi tshika yi vumbuluka until yi ze yi ya hela. Loyi u fana na Helele i Mantseni i Helele loyi a nga la kusuhana na Mr Post i Helele loyi wa Orima i fana na Helele Miza loyi wa mara Helele a diri kwihi 4 years ago. Bona mingiselo Gaza Reactors ne a ngheni ka swona man. La ku siya madlokonya mi kha mi swi vona ku madlokonya se mo sa wait madlokonya kasi i uniformo very va swi vita yini kambe leswa swo akaka hi swa ti i ma-worksuit madlokonya i ma-worksuit vele ini madlokonya kombela mi byela ka ti-comment section ini madlokonya vatsongo manase ya madlokonya. Loko Mr Post the future Nomonde imani ku va ku ri Nomonde a tsala ku ti verse ya yena oro artist Mr Post di tsala ti verse ta vona hinkwavo va ri va two di tsala ya dona verse di tsala chorus di tsala na verse ya Nomonde oro Nomonde u ta a tsalini because swilo leswiwa swi fika swi tlika serious. I collab ale collab yin'we i collab yikulukumba leyiwa kahle ka Helele Dikwise hayi ngizeli collab inzeli swin'wanyana xigazeni ka mandle ka collab leyiwa ne
la ku hlangana collab leyo ku tuvuka musi la ku tuvuka musi kuna ndilo swi nge endleki ka twana mani loyi wa loko a jampela laya loko a khavulela chorus leya twana mani loyi loko a khavulela chorus i ndzwela a ni nge phosi se swi na ku tshembisa ni nge phosi yi ta hela ni nga ha phosanga Ewe, Kaba. Niyo buya menifamba manensi ya matokonya. Va posta ya vanhu lava vo va yimbelela loko va ri studio ntsena ka i vanhu lava vo va yimbelela vona hi vuvona ku na mic ku na studio a ku na studio post-it ta ku yimbelelela hi leswi ni swi tivaka even though na tinqambi letin'wanyana a ti talangi mara tinqambi ti nga ta yimbelela hi voice ya tona ku fana na leswi ti nga swi endla laha ni yo vuya ni famba ni siya madlokonya a mahitseleni a swi talangi cause tinqambi to tala ti tumbela hi studio otherwise vaseketeri na vayingise before ni pfala ne a na ta mbutisa ku like n'wina mi swi tivaka like Nomonde how old is she i na malembe mangani Nomonde before cause like she's looking so young and pretty mi nga ku na vuma like 18 19 kwalaya how old is she bafethu ngomela mi byela ka comment section ni butsela un'wanyana wa mugani wa mina otherwise mixeteri na mingiselo Gaza Reactors make sure ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors un follow ka Facebook I go by name Dio Valentines ni famba hi vito ra Dio Valentines ka TikTok Gaza Reactors ka YouTube ni khensa loko vone video leyi wa ku fika makumu nga rivali ku subscribe ile ka road to 700 subscribers namuntlha ile ka 630 subscribers and ensure by the end of June, July, it will reach 700 subscribers. From me to you, kusukisela ka mina kutaka wena mingiselo Gaza Reactors ni ku randera love. Ndakubona ka video leyi taka.